Республика барысколларыгар bir kelem egzamenge bilimini ülete barar. Manayaka государственный egzameni tutu bары brabılattın tutuhan söpte uslubiyanı teriyelder. Orta kılınmağa bugünkü künge bari kariyete skola belem, okurduk edebil bıhıtnan ketir kameralarından, timiri kördür aparatlarından toluru kaçılınılar. Sihili Aleksandra Khabitcharova materyalgar. Üyünü saydı yükteller össe bir veraqcıla tümüktenin erer. Sotoru keminen emiyede kurus, emiyede yörüylek, oluk keң artık örükteneri bütehek çoran çukdarı, onu kıtta vupusniktarga samay dolbutuğula, aypetnestək günler üyünüktere. Bıyılgı veraqcılın ulu sürdünen süz bağı soğa biterer. Bugünlerge egzamenге belenleni, üyerakka tuttarısı, oğulları, töröpbütteri tuақтağar da dolbutar. Orta Kalama rayonu 11 orta skola üledir. Optimalnay üyerak tәрілтеті полностью бар ден беге саныбыт. Ол 11 осколаттан bir оскола быт гимназия статустах, bir оскола быт агро профильный статустах. Онна бары осколар быт бары туспа направлениялар үледилдер. Онна bir оскола быт Березовская национальная школа болар. Эбен тылын үйретер. Bir kelime egzameni ıtar punlar gün bugün toluru belem olur ollar. Ol kurduk barıta 6-10 video kamera turda. Onu serge 6-10 ağız tığınca sunmağa timiri kördüğür aparatlar kelen oskolalarından tarğandılar. Единый государственный экзаменге 136 участник керектах, кыттықтақ, олардан 6 выпускники прошлых леттен. Беге тоқ бар материалларын, тоқ бар оборудованияларын бардан тедден тұрабыт. Endegenen бүгінгі кәмге готовность по 100 бұрған. Тоқ 10 пункт проведения еге бар. Бары 100 бұрған трудно отдаленных местностяқтен еге том дейінен тұттырықтары. Олата бұға онлайн трансляция, видеотрансляцияндан тұттырықтары. Березовке бән национальный ортосколата бұйыл bir выпускниктақ. Onu xaboğu sol izbarынан korat ортосколаты garkelen üerağın salgır. Itenli egzamenin emeye manna tuttarıға. Ondan boz kolаны барыта бёхын веріне әтчі бiterer. На базе школы открывается пункт проведения экзамена по номеру 485. На базе школы будут сдавать экзамены выпускники средней школы, выпускники улусной гимназии, а также выпускники прошлых лет. В общем количестве 72 человека. Самыми популярными по выбору предметами являются, конечно же, русский язык и математика, помимо этого обществознание и физика. Ümeyін Sürbokta Күнігір Сколыны бітірәтчілер талан ұлбыт предметтерін географияны, тенне литератураны тұттарықтара. Онтан аны соторы кәмінен бүгінгі выпускниктар бір келім экзаменларын тұттарын студент үрдігатын сүгіқтері. Баға саналарын толырын талбыт еделері гәрверін ектері. Александра Кhabitcharova, Саға телевидениеті, Орта Қалыма.